i šta je ostalo od mirovnog sporazuma? Pa evo, dobro ste to i u vašem pitanju ste dali već konstrukciju i odgovora. Zapravo, prije svega reći ću samo da je nemoguće sa čisto pravnog aspekta odgovoriti na ovo pitanje iz prostog razloga što je to pitanje nosi u sebi političko-pravnu kontekst i isključivog razloga što je taj Dayton donio i prevashodno na to mislim i Ustav Bosne i Hercegovine. Onda se radi o, rekao bih, dvije ključne konstatacije koje su po meni vrlo važne. Ja smatram da je 28 godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma imamo kontinuitet razgradnje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Do te mjere da često to i kažem, da možemo, govorimo o aneksu 4 prije svega aneksu 4 Ustava Bosne i Hercegovine, takav raskorak između normativnog i stvarnog, podsjetit ću samo da Dejtonski ustav nije promijenjen se amandmana 1 u Brčko distrikt, a njegova stvarnost je drastično promijenjena. Dakle, mi danas možemo govoriti sa tog aspekta... A znamo dobro koga je mijenjao i kako. Tako je, nasilu je mijenjan neustavnim, nepravnim putem. U tom smislu možemo reći, i ja to često konstatujem, da možemo posmatrati Bosnu i Hercegovinu kao zemlju bez ustava. Ono što je drugo važno je konceptualni razlika, ključna razlika u poimanju cijeline Dejtonskog sporazuma i Bosne i današnje Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj Federaciji Republike Bosne i Hercegovine, koja je najvidljivija upravo na njihovoj proslavi 25. kao 11. dan Zavnobiha, koji obilježavaju kao dan državnosti Bosne i Hercegovine, a Republika Srpska upravo slavi 21. novembar, dan Dejtonskog sporazuma. Konceptualna razlika se odnosi u tome da se tamo negdje smatra da postoji kontinuitet Bosne i Hercegovine, Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Mi smatramo i ja smatram da je Bosna i Hercegovina kroz raspada bivše Jugoslavije, kada su se osvojile sve države, Slovenija i Hrvatska secesijom, ovamo nastala nova, prva, druga, pa treća Jugoslavija i tako dalje. Bosna i Hercegovina je novonastala država. To je ključna stvar. Bosna i Hercegovina prvi put dobila svoju punu državnost 21.11.1995. godine. Punu državnost Bosni i Hercegovine dala Republika Srpska, dajući joj dio svog unutrašnjeg suvereniteta u korist vanjskog suvereniteta, i današnja Bosna i Hercegovina ima isključivo međunarodno pravni vanjski suverenitet kao složena federalna zajednica, a Republika Srpska joj je to dala. Bosna i Hercegovina koja je ujedno dobila međunarodno priznanje. A Republika Srpska dobila svoje međunarodno priznanje. I to su krupne ustavno-pravne i političke i pravne činjenice i razlike između ova dva koncepta. Zato Zavnobih ne može biti kontinuitet Bosne i Hercegovine. Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina se raspala. Na bazi toga i prava na samoopredjeljenje je i nastala Republika Srpska. Evo, to je moje viđenje. Dakle, samo ću konstatovati, nažalost, oni koji se nisu pomirili sa tom činjenicom da je Bosna i Hercegovina složena federalna država, da se raspala Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina, da ova Bosna i Hercegovina ima samo međunarodno pravni kontinuitet i subjektivitet, puni unutrašnji subjektivitet i suverenitet nosi Republika Srpska kao federalna jedinica i Federacija Bosne i Hercegovine, nasilnim putem, neustavnim, jer ustavno ne može, postoje mehanizmi zaštite da se to radi ustavno, putem međunarodne zajednice, Kancelarije OHR-a, svih nekih visokih predstavnika i onih koji to nisu, nasilnim putem se i dan danas, nažalost, razgrađuje i ruši Dejtonska Bosna i Hercegovina. To je vrlo opasan proces i možemo samo konstatovati zbog i dalje tendencije tog rušenja da budućnost Bosne i Hercegovine u ovom ustavno-pravnom smislu, u političkom smislu, zaista nije izvjesna.